بسم الله الرحمن الرحيم. 9-cı sabağımız bu i'rabul amsilatil khamsati 5 misaldan i'rabtары. Oşol 5 misal degen qaysylar ise wal mudari'u idza tasala bihi alifus nayni aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin yurfa'u bi thubutin nuni niyabatan an dhammati wa yunsabu ve yuzzamu bi hazfiha niyabatan an fathati was sukuni. Muzari fiilimiz egerde buğa tasniyanın alifi qoşulup gelse, ce cemaat vavu qoşulup gelse, ce yayi muhataba ve muannasdan yayi muhataba qoşulup kelgen bolsa, anda yurfa'u raf bolat, nundun qalaveriştigi menen, sabit toraveriştigi menen raf bolat, zammadan orunbasar bolup. Jana nasip jazım bolat eken, oşo nundu ketirip, öçürüp salıştık menen fathadan jana sükündön orunbasar boluştuk menen. Demek nasip uçurda fathadan deybiz, jazım bolgonda sükündön orunbasar boldu dep aytabız. İza düşündürme. İza usnidal mudari'u li alif isnayni nahwu ar-rajulani yaktubani ve antuma taktubani aw li vawil jama'ati nahwu ar-rijalu yaktubuna ve antum taktubuna aw li ya'il muhatabati nahwu anti taktubina. Ya'il muhataba dep oşol muannas ayal kişilerge aytılır. Kana raf'uhu bi thubutin nuni kama ra'ayta ve nasbuhu ve jazmuhu bi hadfiha. Düşündürme, egerde muzari fiilimiz ekilik alifine taandık bolsa, demek biz muzariydi ekilik kılıp söyley turgan bolsok, misalı ar-rajulani yaktubani dep, eki kişi жазып жатат, же жазат dep, bu jerdegi mınaki alif nun yaktubu jekelik bolsa yaktubani ekilik türü boltat, alif nun menen boltat. Vantuma taktubani, siler ököңөр жазып жатасыңар degende. Je bolsam jamaat köpçülük vawıga muzari fiilimiz taandık kılınsa, demek biz muzari fiildi köpçülük üçün ayta turgan bolsok, misalı ar-rijalu yaktubuna, kişiler жазып жатышат же жазышат dep, antum taktubuna, siler жазасыңар dep. Aw li ya'il muhatabati, je bolsam biz ya'i muhatabaga muzari fiildi taandık kılsak bol degeni, şol ayal kişi jekelik türdögi ayal kişiye ayta turgan bolsok, misalı anti taktubine, sen жазасың же sen жазып жатасың dep, mına ya'i muhataba dep. Ушундай дей турган болгонубузda эми белгиси кандай болот dese, kana raf'uhu, bulardын raf boluştuğu nundun toraveriştigi menen bolat. Yaktubuna, yaktubani, taktubani, taktubuna, taktubina dep ahırındağı nundar turat, kalıp otat. Kemar ayta siz körgönüňüzdeý. Wa nasbuhu wa jazmuhu bi hazfiha, emi nasb boluştuğu jana jazım boluştuğu oşo nundu ne kılat ekenbiz? Ketirip salıştık menen bolat. Mına misalı nahwu lan yaktuba ve lan taktuba degende mında ekilik yaktubani taktubani bolup atkan. Bu gayme lan degen tamga bul nasip kılıçı tamgalardan. An lan idan kay degende lan yaktuba. Bul ököğü жазбайт. Sen ököğün жазбайсың degende şu jerde landın kelgendikten bu fe'li muzariüz nasip avalda boltat. Nasip avaldagını belgisi oşo nundu ne kıldık biz? Ketirip saldık. Emi köpçülükkö taandık kılıp aytsak, misalı walan yaktubu walan taktubu, alar жазышпайt, siler жазбайсыңар degende yaktubuna da özü negizgisi taktubuna, o jerde dagı nundardı biz ketirip saldık. Bul nasip belgisi. Walan taktubi bul muannas mufratga aytılıp otat, jekelik türdögi ayal kişiге aytılıp otat, sen жазбайсың degende. Uşul 5 misal uşul. 1, 2, 3, 4, 5 boldu emi. Bul emi nasip awalıda nun ketip otat. Oşo nundu hazip kılıp taştaştık, ketirip, öçürüp taştaştık. Bul nasip bolgondugunun belgisi boltat. Al emi walam yaktuba, walam taktuba, walam taktubu, walam taktubi, walam taktubi degende bunda lam bolsa jazım tamgalary dan bolup sanalat. Oşon üçin bul jerdegi fe'illerimiz majzum bolup otat. Jazım bolgondugunun belgisi uşol 5 sыйгада nundu ketirip salıştık bolup jatat. Lam yaktubani negizi. Anan lam tamgası kelgendikten nundar ne oldu? Bardığında ketip kaldı, öçürüp saldık. Bu emi jazım bolgondugunun belgisi. Otusamma hadihil af'alu ve amsaluha bil amsilatil khamsati. Uşul
fe'illerdi jana uşuga okşogondordu 5 misallar dep aytıladi. Wa thubutun nuni wa hazfuha min al-alamatil far'iyyah, yani nundun tura veriştigi, nundu jana öçürüp taştaştık, bul şakça, butakça belgilerden dep ataladi. Ahamiyatu tamyizi tarakibi. Emi oşo tarakip sözдөр kuralып atkan uçurdagı oşo sözdördü tarkipтерди kuralып atkanды ajıratıştıktın bir zaralçılığı. Bunu kanday kılıp ajıratış gerek, bunun kanday zaralçılığı var degenge bul sabaktan bile bolabız. Wa likulli naw'in min hadihi tagayyurati mawadi'u. Bul özgörүүлөрдүн her bir türü üçün orundары бар. La waqa fi gayriha yu'addu khata'an. Oşol ordudan başkaga jolup kalsa, düşüp kalsa bul kata деп аталат. Oşol orunda kanday boluş керек, oşontип süйлөбөсөк, айтпасак, жазбасак, анда kata bolup kalat eкен. Fa yalzamuna li ajli an naslama min al khata wa yakuna nutquna sahihan an na'rifa fi ayyi tarkibin yakunu al fi'lu marfu'an aw mansuban aw majzuman wa fi ayyi tarkibin yakunu al ismu marfu'an aw mansuban aw majruran. Demek fa yalzamuna bizge mildet bolot eken katadan salamat boluştuğumuz üçün jana sözübüz tuğra boluştuğu üçün ne kılış bizge milletli bolot bilişibiz. Kaysı tarkipte fe'il marfu bolot, je mansup bolot, je majzum bolot. Kaysı tarkipte ısı marfu bolot, je mansup bolot, je majrur bolot. Oşonu bizge biliştik, lekin milletli bolot. İda, düşündürme. Nasma'u minan nasi kalimata aliyin. Biz adamlardan Ali degen söz dugabız. Mesela misalı taratan marfuatan ve taratan mansubatan ve taratan majruratan. Keybirde raf avalda, keybirde nasb avalda, keybirde majrur jar avalda ugabız. Ali degen sözde adamlardan ugabız. Fayakuluna bul adamlar aytışat. Aliyun şucaun. Ali batır. Inna aliyan fasihun. Elbette Ali çeçen, sözgü çeçen. Li aliyin avladun bararatun. Ali'nin жақшы baldары бар деген сөздерді айтышады. Фахал рафу калимата алиин фи таркибил аввал ва насбуха фи الثاني ва жарруха фи الثالث амрун мутааййинун ала ман юриду ан якуна каламуху сахихан. Эми Али сөзү биринчи таркипте алиюн шужаун деген, экинчи таркипте инна алиян фасихун деген насып болуштугу. Ali sözü birinci tarkipte. Ali sözünün raf boluştuğu birinci tarkipte. Jana ekinci tarkipte nasip boluştuğu, üçüncüde jar boluştuğu bul dayındu, mutayin dayındu ele işpi bir adamga sözü tuğra boluştu kalып atkan adamga bul dayındu деген сурооду бизге берип атат. Ал жавап, наам, ооба. Ама нянтику би гайри далика якуну мухтиян. Кимде ким ошодон башкача кылып сүйлөй турган болсо, ката кетирүүчү болот. Misal üçün Aliyun şucain dese hata söylüyorsun bol palatta. Ve kalamuhu muhalifan li lugatil arabi, lugatil Kur'an-ı Şerifi ve hadisi ve kutubu sahihati ve kalamil fusaha. Cananın sözü Arap diline, Kur'an-ı Şerif diline, hadislerge, sahih kitaplarga, fasih çeçen adamların sözlerine karşı kelgen bolup kaladi. فكل كلمة من الكلمات المعربات يتعين رفعها في مواضع مخصوصة ونصبها في مواضع مخصوصة. Muğrab akırları, muğrab degende biz murdaki sabaklarda ötkönbüz. Muğrab degende akırları özgörüp atkan sözlerden her bir sözünün raf boluştuğu belgili orunlarda dayın tapkan. Nasip boluştuğu dağı belgili orunlarda dayın tapkan. Ve kadalika jarruhu ve jazmuhu oşonda ile jar, jana jazım boluştuğu dağı ordularında dayın tapıp kalgan. Ve lidalika kavaidu ve usulun idha arafahal insanu salima minal hatayı. Oşon üçün ereceler, bir bulaktar, negizler var emi, kaçan oşonu insan bilse hataga düşüp kalıudan, hatadan salamat bolot. Ve vafaqa kalamuhu lugatal Kur'ani vel ahadithi vel kutubi sahihatta ve kalamil fusahay. Jana anın sözü Kur'an lugatına, hadis lugatına vel ahaditha desek hadislerge, jana kutubi sahihata sahih kitaplarga ve kalamal fusahay, fusahalarning sözlerini dalk elet deymiz.
ووافق كلامه لغة القرآن والأحاديث والكتب الصحيحة وكلام الفصحاء. Жана анын сөзү Кур'ан, хадис лугатына, сахih китептердин лугатына жана чечен сөзмөр адамдардын сөздөрүнө дал келет, туура келет. وإذا كان تغير الفعل منحصرا في الرفع والنصب والجزم وتغير الاسم منحصرا في الرفع والنصب والجر فعلينا أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل مرفوعا أو منصوبا أو مجزوبا. Эгерде феилдин өзгөрүшү раф, насып, жазымга чектелген болсо, ысымдын өзгөрүштөгү раф, насып, жарга чектелген болсо, фаалайна бизге милдет болот билишибиз фи айи таркибин якунул фи'лу, кайсы таркибде феил марфуан раф болуштугу, ау мансубан насып болуштугу, ау мажруран мажзуман ау мажзуман жазым болуштугуну билиштик, бизге милдеттүү болот. Жана ва фи айи таркибин якунул исму марфуан ау мансубан ау мажруран, жана кайсы таркибде ысым марфу же мансуб же мажрур болуштугу. Хатта насила илал гаятил максудати, биз көздөгөн максат эткен максатыбызга, көздөгөн максатыбызга жетишибиз үчүн. Тамрин машыгуу көнүгүү болтат. Мал ахвалу лати якуну биха тагайюру авахирил калиматил му'раба. Му'раб сөздөрдүн акырларын өзгөрүштүгү болуп аткан абалдар кайсылар деген суроо болтат. Демек му'раб калималардын акырларын өзгөрүштүгү дамма болот, фатха болот, касра болот, анан жазым болот. Тамрин көнүгүүлөр. Мал ахвалу лати якуну биха тагайюру авахирил калиматил му'раба. Му'раб сөздөрдүн акырларынын өзгөрүшү боло турган абалдар кайсылар десе, жооп му'раб сөздөрдүн акырынын өзгөрүштүгү раф менен болот, насып менен болот, жар менен болот, жазым менен болот. Мал ахвалу лати такуну минха фил фи'ли, феилде боло турган абалдар кайсы десе, бардыгыбызга белгилүү, феил раф болот, насып болот, анан жазым болот. Амаллати такуну минха фил исми, ысымда боло турган абалдар кайсылар десе, бардыгыбызга белгилүү, ысым раф болот, насып болот, анан жар болот. Хал раф'ул му'раб ау насбуху ау жарруху ау жазмуху якуну би мужаррадил ихтияри ва кайфа ма яшаул мутакаллиму. Эми му'рабтын раф болуштугу же насып болуштугу же жар болуштугу же жазым болуштугу ыктыярдын өзү менен эле болобу, каалагандай эле боло береби, сүйлөөчү адам кандай кааласа дейт. Жок, андай эмес. Бул жерде каваид, усулдар бар, эрежелер бар. Ошол эрежелерди билиштик керек болот. Маллади ятараттабу ала рафи фи мауди насби ау насби фи мауди рафи. Масалан, мисалы, насып орунда раф болуп калса, же раф орунда насып болуп калса, мисалы, эмне болот дейт? Анда биздин сүйлөмүбүз, сөзүбүз ката болуп калат. Кур'ан, хадис, сахih китептерге дал келбей калат. Хал тужаду каваиду биха нахтаризу анил вукуи фил хатаи. Эми бир эрежелер барбы дейт? Аны менен биз катага түшүп калуудан сактана турган. Бихайсу якуну каламуна муафикан ли лугатил Кур'ани шарифи ва каламил фусаха. Биздин сөзүбүз Кур'ани шариф сөзүнө, фусахалар сөзүнө дал келе турган деген суроо болду. Ооба, бул жерде бир каваид, эреже, усулдар бар. Биз ошол эрежелерди билишибиз керек. Ошолорду билип, ошолорго негизинде сүйлөп жаза турган болсок, ошондо дал келет. Маллади янбагилана аннарифаху лил вусул ила гаятил матлубати. Бизге эмне нерсе милдеттүү, ошо талап этилген максатка жетиш үчүн дейт. Биз кайсы му'раб сөздөрүн кайсы учурда раф болот, кайсы учурда насып болот, кайсы учурда жазым болот, кайсы учурда жар болот, ошолорду билиштик, бизге милдет болот. Биз качан ошолорду биле турган болсок, ошондо көздөгөн максатыбызга жете алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.